Khasi Student Union North Khasi Hills District Kapan Pau yak jing bam skohun halor te jing te yak daga ba ong bakate ka jaka lat movement long yak entry na exit point but facilitation center nagabanta ban pentrikam yak MRSSE ban pengo de kibriu kali bawan na bar chala President kaseng uba Ferdinand Kharkamni ul ong ba hadin kajinglang patka tan tourism kajington lang kakong RM kurba urla penpau bakacala kampat pentrikam yaki benta balat mu menchua kom ke tourism information center mat kibai kitrat mat i tourism sa kunju napo department napo DC deputy commissioner office of DC Orivoi dalam napo transport department political de kunju napo police department Orivoi layo beli apa baik katum ka hangi gede halor tu ka jemi ka jaka aibam ada footput hapo ka jaka wasna ya ka kepada kata ka entry point ke bangila thum chwa but kum lane kum ka facilitation center dari nang liang jungi habang ui hadin yang ada structure ni solengo ba jimut jong katum chwa kadai ka apoi trek benai no pra arjar aku lasang menteri ya kata ka facilitation center dari ka suksi kalong ba hadin ka lai benai kawan no ka COVID ataupun te naliang jom ka tak mo ka health department klasim jaga te hadin makasih ka health department la punya kuma asnam tamai te hadin kata ka health department la five yang ya ka jaga district administrative te hadin kata ka district administrative nomor bakadon ka kum jembatai mene bukan tourism department kadon kata ka jaga te nomor ba muswa kila isra kata ka jaga ban kalau ka jaga ka bangi naliang juga sengru ni ngim sultan nomor bangi lamut latmu ka jingsna juga kadon untuk te hendai nakaliang ka tourism department buat kadon ka jingtmu juga ini kisdam ta ini benai ba menta basna kelai ka football dari ka jingne jongi ka sentiment jongi kalau bakakta nomor ya ka jingmut jingtmu jongi ka dehi ban pumi kata ka facilitation center ani ka entry point ani ka checking point te haji kudu mentaski ibu sibun tadi jikali halor kita ki aku apply di besange no babale kim stang resume biang no ya tu ka jaka nomor mensual asim ka health department nomor covid nani long state of emergency rementa bakalalai nadu apply opsan beli ba ka department kamshim biang ban pia kan ni kadai la pemi mane ba kadon ka masih ba ka saweng terki katum ka file case jong kawin bro ringa ngapat ngong ba kamdi ka file case jong bro bolor badai ba ka facilitation center ringa ai jumut maka itu jaka kabodon beli nadu muswa aku apply pipsna ka information center dan ka tourism information center kamna ka structure la do lupa tu de haju upor hidden ka infiltration gate hangte ya bordi buat lapi ba ka jipat kali hangte kadai bi hasok national highway kabolong bi ain mar ngidor kam kadon kalin lajong bat inunu kali ban light kadon ka jingtheng kali te kum kata ngi ai jumut babali ka infiltration gate dan borni pemara anu ane po umlik baka jaka kabolong bahe bat ka banle ya ka checking ru kalong tuba biang te kita di jing ai jumut bat naliang jongki ki labu ya kana jing ai jumut chuki bat kum mangila yang nadu pastam hadu manta ba ngimpat yo ban yoi ya gini ki entry point kum ka infiltration department kan bu amtai kan labor department kan bu amtai kum ju ka tourism information center jo ka tourism department kan don amtai te ngimpan se ban khang swai kane ka chaka aibam ane ka food court te haju upor ni bu ban kin sadon ki por bangi hap lech satai ban yo ya ka proper detail project report bangi sothu nomor ba kum mane hapo committee gi ong ba kamdei ka food court ring ui ka drawing pat ka tho ang tu shai ba ka tho ka di food court te nakaliang jong i madam RM ko ba ila pen pau pat ila pesko ba in sara ya ka proper DPR pen ora syangi badaliang jongi ru in session ni shim di kot isla pat ka kot isla pat kunjuru ba ni sekendu pat syau chief minister ba ngin bu ikijikali ba kita ki department ki ban mi hangtei kalau serius ni government ban pesedang no ya ka MRSC nomor ngisutu ba napo ka MHA kalau positif ba kan ya chakman makane kadai ka MRSC Meghlia Safety Security Act
aja kandu kadi kamram jongi kinong susnong dan jaga sorkar makasna ni ki an bante lakam ya kibru wan naba nada kidei students ni haptip kecing ka data jongki nada kidei ki officer wan nabar banyo transfer hangde ni haptip bro ba kinong tray laborer ki wan tray hangne na kidei ni em ki babiang mentray hangde tetan kita hai kajaka kumala panchai kadon 4,000 square feet kabangyo menswa napo ka transport department ausnem arjak nai kadi kajaka kabulong bir lani ka barin land kabamdan ke jingsna tu pot te namar bangimyo ay ka khat po khat khandai mer ka khastan ekar kajaka anlong ka ta ka entry point te da ka balong kerki bha nilalek dan spek te kajaka ausnem arjak khandai bat kerja sunat juga kalau bukan transport department tak boleh banai sekat department ke benpek ya kan ka safe entry point bat hangta ni sotu ba ke area habe keren hantai ke di total area kadon 4,000 square feet te 4,000 square feet ke tourism department kelasip ya ka khatway 1,000 square feet bat kamut ke basa jo kane ke desa kumba hanyo 1,000 te hendrai ngabu chikli balada kata khatway 1,000 kadai sishan em bakasim ke tourism department mansna yang ada structure maku mengira lebih seti site kalau palat ban ya ka kharwi hajar jongka chiksna te kajimut hangne lada ka 4,000 nala ngisim no kharwi hajar khambut te sibu kata ka checking kali ban one room ka kali ban mi ka kali kalong ka bae ban peniat ya ka entry point ka jongi bat haju upor nak kata ka 4,000 la sim no kharwi hajar kamsa sa khanyo hajar andre isotu ba ita ijaka ibadon di Batam kedai kilalong kho umur kambun kijaka nginam la ban punokam bhasu lalong bun surut te khata dega kabang lai ke baki